Kelai. Ayo mak. Hello bro, welcome back to my YouTube channel. Minta kasih sejan yang terekam baham. Minta kasih mau melihat challenge itu. Kemarin aku itu minta live stream. Dia awal challenge tentang kiranan dan kirim bang di hot AA. Yang mau melihat challenge itu tambah ya lah dia kan bam rebikas. Namar ba nashtam yang bang clear yang bang sate. Yuk pang mo yang nambam red dengan ada parang tu kiparang kat gitu dengan nilai challenge lang begitu minta sini dengan pet bam dan saya lang penuh lo excited lah minta sini then asal kata bisa pengadaan siang I have to rekam first harus rekam suam nyat yang saya cantik biar ada yang tidak satu ni kan akan terima. After rekam, ini sedang ikut challenge. Dia minta kakak bagi dengan rekam dalam sedikit menilai mengenai chef alu shop. Ini lah konsola, konsola dengan chef alu shop das ni. So here guys, soal lapon, then interesting. Dia minta sini yang baik bahaya kata challenge. Dia kata minta yang rekam cukup. After itu penting yang saya. Dan gitu mah. Upan itu upan ada pan dia lakho dia kilapit ang ong dia udah biar ladan ketika kamru ina aja nyedap hi tem atau nang tu mentamut balik tet nak gitu ki Maggie di gitu ki hot gitu ki karen gitu ki ngam tebrang tem nang tet nak gitu de kram mungkin sedang nak challenge semua tem as you all know that I'm a girl who love to eat junk foods betul kadang bam jing bam kai berok betul bi bang ada kan perlu bam jing bam kai paham dem mentang bam liu ngem after nang ni asal tet gitu baju tuh itu play ini ublah depi ini ublah mau share so guys play ini ublah yang ada one hit gitu ki hot gitu ki jackpot gitu ki karen gitu ya ngam sebra dito mentang sedang nak challenge teh hasyo bang sedang ya tangan share nak shoy gitu ki ayu mo tengah man perkhat ka challenge ayu ngan le na mentang ki buat teh kata dia mentah ka challenge kalau kau interesting bah dengan sapen EP baka challenge kalau kau ni ani tu EP mentah ni bam kini dan sangot kini si mentah dia has kabanin kong arnut kini yang nadin arnut kini yang nak khaman kaban pentak makeup kum tu kan kaban pentak makeup kum tu tambah without yo iti kum yo kum tu kaban pentak makeup tidak ada makeup tinggi ka best tidak job tidak ada makeup tinggi ka long kum no kaban bam ya uni ayu ya tu uranan besar challenge bima kata te kan sa don sama sa EP ka challenge mentas ni kalau kan ni itu atau mentangan sedang shit nak ya hot ma ya hot aja itu lah shit ya ini ya shit art packet ska challenge mentangin sedang no ada akan pengen EP jin sedang sana ka challenge jong ki kentai kaba
kin ayu yakinin kin pen le stay hapo ka 40 second kin pen le stay mano badap shwa ti de kinong job te bat kin pe mano badap kloy hapo ka 40 second balik makeup untuk te de nong job te kin balik hapan bam ya uni hot bang anak ai kin dun arsem lai te plus ulah patpa ya uni udah katanya start nom tamo aku nang udah sangat challenge dan tagi sudah buat dia tak ada maskara bagi titik itu. Kelai. Struggling, bahan haban penkutat mentah. Dia lama beriu. Pleng kini kisenrang baru arngot ki ya ada pakai timing kebabiang baru lai teli ki produk tak ada apply hadir dia menta sedang naik ke second round gini kisenrang itu tengah hak itu second round gini teh ada ke juga por baru lai teli ki ada lang ini apa pleng kini arngot mah Gigit berit itu bisa arngon
oi pai ni kinong job jong ki kan the mu ha shim na gini ki price ki jong pi dau epi ko ban shim jit nang ne pra uwe shim sa pi the bas ang ha ban jit angun Ini larem de water you. shim bring to Price barit. best nam Thank you. best dia nang kuat ni am balik challenge Wah, nang kuat semua bang ni am sumbang hi. Sumbang ni, Am. Tahu. tulis lah bom kini kinong job itu lale japan sok na kinong rem na marbaya kibar rem nga anong sok Kan juga berdua. kinong rem Nah, ini atas me, tip. ar kata guys nang ngejap punya sempurna dia kena challenge tim mentan pen kendua baru kini ki ayu aku mas ngobang re Wah. kok muka harus ya lek kayu yang saya isin Wah. Please share, like, and subscribe. Lokle iga challenge kala over dia ngaklem ayu ngaklem use tan ru tu hot na marba la ong tiki shinrang ru ko ang ko to challenge dia nga okay ki ma le no mo de eyeliner junga we bat mascara we de lut de bat lipstick tam tam ni le ram dia ke saya kulishi pun dia saya ayu mempikin kan next challenge dia challenge ayu comment support dia hantu kan challenge ka best na